Abigail je mala djevojčica koja je ubijena u 19. vijeku. Živjela je u Plymouthu. Nikada nije imala dobar odnos sa majkom, ali se situacija dosta pogoršala kada je njen otac napustio kuću. Otac je bio ribar i dosta svog vremena je provodio van kuće. Abigail se uvijek plašila odlaska svog oca jer je strahovala od majčine reakcije. Jednog dana su se njeni strahovi i ostvarili. Otac se nije vratio kući, a majka je za to krivila Abigail. Sav svoj bijes je iskalila na djetetu. Jedne noći u tom bijesu majka je izbola Abigail. Legenda kaže da ako stanete ispred njihove kuće i kažete Abigail, izađi da se igramo, na prozoru će se pojaviti mala djevojčica koja gleda ka moru i mjestu odlaska gdje je njen otac posljednji put otplovio.